vodimo sa nama u Istanbul. I sada se ukrcavamo. Aşkım, stigli smo u Istanbul. Stigli smo u Kaynarđu. Ovo nije baš tako turistički deo. I sada idemo da jedemo u Paša Doneru. Ako dolazite u Istanbul, morate da probate Paša Doner. Posle našeg doručka vodimo vas malo u razgledanje Pendika. dođite ovamo i uživite. Ovo ti je Pendik.
kırmızı bölgelere doğru ilerleyiniz. Dear passengers, incoming train has 8 cars. Please move to the red sections. Danas vas vodimo negde, idemo metro, sad će doći. Sen söylüyorsun. Ne söyleyeyim, metroya geldik, metro bekliyoruz. Gel waiting for metro. So wait. Sayın yolcularımız, lütfen